Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu. Veoma mi je drago da ćemo Lovorka i ja danas predstaviti jednu temu koju smo počele nedavno da istražujemo, tako da smo još uvijek u procesu istraživanja. Tema je prilično nepoznata, pa ćemo zbog toga izneti veliki deo podataka i možda biti malo duže od onog okvira od 20 minuta. Nadam se da to neće biti problem. Ja ću predstaviti prvi deo, a Lovorka će nastaviti. Dakle, The Sesquicentennial International Exhibition je velika međunarodna izložba koja je organizovana u Filadelfiji u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 150 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Izložba je najvećim delom bila namenjena promociji industrije i trgovine i podrazumevala je izgradnju obimne infrastrukture za održavanje različitih događaja, uključujući 5 velikih izložbenih palata, stadion, 31 paviljon američkih država i samo 7 paviljona drugih nacija, Argentine, Kube, Čehoslovačke, Japana, Irana, odnosno tada Persije, Španije i Tunisa. Još neke zemlje, kao što su Švedska, Kina, Rumunija i Venecuela, su uzele zvanično učešće u programu ove izložbe, ali je veliki deo evropskih zemalja bio samo nezvanično predstavljen u okviru većih izložbenih celina. Ovoj izložbi nije posvećeno puno istraživanja, sasvim izvesno zbog toga što je realizovana sa neuspehom. Naime, ona je privukla relativno malo publike, negde oko 6,5 miliona posetilaca u odnosu na projektovanih 30 miliona, što je uslovilo finansijski debakl ove izložbe, tako da je grad naredne 3 godine otplaćivao dug od čak $5,8 miliona za organizaciju izložbe. Na izložbi u Filadelfiji u okviru umetničkog dela, koji je priređen, ovde vidite, novoizgrađenoj palati lepih umetnosti, učestvovali su i umetnici iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, što je izložbeni nastup koji se veoma retko, gotovo uopšte ne pominje niti analizira u postojećim istraživanjima, iako predstavlja jedan od retkih organizovanih nastupa jugoslovenskih umetnika na svetskim izložbama i izložbama u inostranstvu od osnivanja Kraljevine. Ovom izložbenom predstavljanju prethodila su samo 2 veća organizovana nastupa jugoslovenskih umetnika u inostranstvu nakon osnivanja zajedničke države. Prvi je izložba jugoslovenske umetnosti koja je održana u sklopu mirovne konferencije u Parizu 1919. godine, a zatim i zvanično učešće na reprezentativnoj međunarodnoj izložbi dekorativnih umetnosti u Parizu 25. Dakle, godinu dana ranije nego što je ova filadelfijska izložba. Iako učešće jugoslovenskih umetnika u Filadelfiji nije organizovano zvaničnim putem, odnosno nije realizovano u sklopu oficijalne državne reprezentacije, što je navedeno u ovom jednom izveštaju koji je objavljen nakon završetka izložbe. Predistorija ovog nastupa i razlozi koji su do njega doveli nude nam jedan interesantan uvid u širi kontekst kulturnih politika i organizacije ovakvih izložbi u Kraljevini SHS u međuratnom periodu. Stoga ćemo pre analize jugoslovenskog učešća u Filadelfiji rekonstruisati i razmotriti događaje koji su ovom nastupu prethodili. Ministarski savet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je 19.10.25. godine po pozivu američkih zvaničnika doneo potvrdnu odluku o učešću na izložbi u Filadelfiji, kako se navodi, citiram, s obzirom na političke i privredne interese naše zemlje u Americi. Kraj citata. Interes da učestvuje na ovoj izložbi jugoslovenski zvaničnici videli su u važnosti spoljne politike prema SAD-u u vezi sa jugoslovenskim iseljenicima pre svega, ali i zbog mogućnosti plasiranja domaćih proizvoda na američko tržište. Ministarstvo trgovine i industrije, kome je poverena organizacija ove izložbe, razradilo je strategiju jugoslovenskog učešća koja je u fokusu imala predstavljanje širokog dijapazona proizvoda iz Jugoslavije, ali i etnografskih karakteristika. Posebna pažnja bila je posvećena naravno proizvodima koji posjeduju izvozni potencijal za američko tržište, a priprema izložbe započeta je planski. Različita ministarstva su angažovana da pripreme različite materijale, obrazovanje i savetodavni odbor koji su činili istaknuti predstavnici političkog i kulturnog života. Međutim, kako su opredeljena finansijska sredstva za pripremu izložbe, koji su iznosila negde oko 10 miliona dinara, bila nedovoljna da se proizvedu svi novi izložbeni materijali, odlučeno je da se za izložbu u Filadelfiji iskoristi deo eksponata koji je prethodno bio predstavljen na izložbama u Parizu, Splitu i Zagrebu. U 11. mesecu je raspisan i konkurs za idejni projekat nacionalnog paviljona.
u Filadelfiji. Na ovom konkursu izabran je projekat beogradskih arhitekata Petra i Branka Krstić. Ovo je jedini sačuvani nacrt tog paviljona, koji je prema propozicijama konkursa osmišljen sa nacionalnim motivima i u stilu crkvene arhitekture, odnosno, kako se navodilo, u modernizovanom vizantijskom stilu. Posao na izvođenju dekoracije paviljona bio je poveren beogradskom arhitekti Dragiši Brašovanu, a uređenje ostalih prostorija hrvatskom umetniku Tomislavu Krizmanu. Zbog ograničenih finansijskih sredstava za pripremu izložbe Krizmanu je naloženo da se, citiram, za dekoraciju paviljona u prvom redu imaju upotrebiti dekorativni predmeti sa izložbe primenjene umetnosti u Parizu. Kraj citata. Ovo su neki od pogleda na tu izložbu jugoslovenskog paviljona u Parizu koji je uredio Krizman. U jugoslovenskom paviljonu planirano je da se od programa umetničke reprezentacije predstave samo proizvodi umetničkog obrta, a da se primjeri slikarstva i vajarstva jugoslovenskih umetnika predstave u internacionalnom paviljonu, odnosno onom paviljonu, odnosno Palati lepih umetnosti koji je planiran da se izgradi u okviru izložbe. Pored ovoga, veoma je zanimljivo da je planirano da se u okviru nacionalnog paviljona izgradi i kinematografska sala u kojoj bi bili emitovani propagandni filmovi o prirodnim, turističkim i kulturnim bogatstvima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, tog pripreme su u Kraljevini pratile dve nepovoljne situacije koje su značajno doprinele da se zvanično učešće Kraljevine SHS na izložbi u Filadelfiji otkaže. Tokom 11. meseca 25. godine austrijska štampa izveštavala je o tome da izložba u Filadelfiji neće biti reprezentativnog karaktera, poput drugih velikih svetskih izložbi, već da će imati lokalni karakter, tako da je Jugoslovensko ministarstvo inostranih dela putem diplomatskih kanala iniciralo jednu vrstu ankete o odnosu drugih evropskih zemalja po ovom pitanju. Pri tome se došlo do saznanja da zvanično učešće u Filadelfiji neće uzeti Nemačka i Francuska zbog, kako su navodili, visokih troškova i drugorazredne važnosti ove izložbe. Kasnije i Švajcarska otkazala svoje učešće nakon nekog vremena Italije. Ovaj izostanak velikog broja evropskih zemalja sa izložbe u Filadelfiji izvesno ima uticaja i na jugoslovensko povlačenje sa događaja. Međutim, pored ovoga, pripreme za učešće na izložbi u Filadelfiji su protekle praćene protestom Beogradskog udruženja likovnih umetnika zbog angažovanja Tomislava Krizmana za aranžera jugoslovenskog paviljona, o čemu je beogradska štampa detaljno izveštavala. Nakon što je Ministarstvo trgovine i industrije sredinom 12. meseca 25. godine za ovaj posao angažovalo Krizmana, odnosno Društvo za promicanje umjetničkog obrta Djelo, beogradski umetnici su na sastanku sa ministrom trgovine i industrije, dr. Ivanom Krajačem, iskazali svoje nezadovoljstvo povodom izbora Krizmana. Njihove zamerke odnosile su se na Krizmanov pristup i način rada prilikom jugoslovenskog nastupa na izložbi u Parizu, na lošu organizaciju poslova i komunikaciju među umetnicima, visoku cenu izvođenja radova, kao i na to da interijer paviljona koji je Krizman planirao za Filadelfiju, citiram, ne bi bio u skladu u pogledu stila sa fasadom koja je po želji američke vlade izrađena u našem nacionalnom stilu. Kraj citata. Udruženje likovnih umetnika tražilo od ministra Krajača da se beogradskim umetnicima poveri dekoracija fasade i centralnog hola paviljona, dakle da preuzmu jedan deo poslova praktično za koji je angažovan Krizman. I Krizman se oglasio ovim povodom i to je sve prenela štampa, protivio se navodima beogradskih umetnika i demantovao je da je, citiram, djelo osnovano samo kao prigodno i sa utilitarističkim motivima, kraj citata, to je poslao u telegramu ministru Krajaču. Sukob je eskalirao i nije rešen pri ovom ministarstvu, tako da je pitanje preneto čak na ministarski savet. Beogradsko udruženje se obratilo predsjedniku ministarskog saveta Nikoli Pašiću sa oštrim protivljenjem protiv Tomislava Krizmana za aranžera paviljona, ali i što saznajemo iz te inicijative protivilo se izboru Ivana Meštrovića za aranžera umetničkog dela izložbe. U pismu koje je takođe u celosti objavljeno u beogradskom listu Vreme, Beogradsko udruženje likovnih umetnika je problematizovalo kako način Krizmanovog izbora, kao i favorizovanje zagrebačkih umetnika, odnosno Krizmana i Meštrovića u odnosu na beogradske, čime je neslaganje u vezi sa organizacijom jednog izložbenog nastupa u inostranstvu premešteno na međunacionalni rivalitet,
odnosno rivalitet između dva umetnička centra, a pomenuti dopis zaključen je najavom bojkota izložbe od beogradskih umetnika. Sad ovom sukobu između umetnika prethodio je još jedan bojkot beogradskih umetnika i to svega par dana pre ovog sukoba oko Filadelfije, a u vezi sa jugoslovenskom grafičkom izložbom u Cirihu za koju je Krizman takođe bio angažovan kao aranžer. Videli smo i kada je Jacqueline pričala, ti sukobi među umetnicima stalno su pratili organizaciju ovih izložbi. Treba imati u vidu da se ovaj sukob dešava istovremeno sa rekonstrukcijom jugoslovenske vlade tokom 12. meseca 25. godine, odnosno u trenutku velike političke nestabilnosti u zemlji, što je dodatno otežalo datu situaciju. Sad, o raspletu sukoba između umetnika u vezi sa pripremom Filadelfijske izložbe može se naslutiti na osnovu jednog napisa iz novina od 12.1.26. godine u kome se obaveštava da radovi na pripremama za izložbu u Filadelfiji polako odmiču, kao i da Ministarstvo trgovine i industrije likovnim umetnicima uputilo poziv da prema narodnim motivima izrade širok dijapazon dekorativnih predmeta za izložbu. Ti predmeti bi bili žirirani, odnosno ocenjeni od žirija koji je sastavljen od po jednog umetnika iz Beograda, Zagreba i Ljubljane koji bude odredilo Udruženje likovnih umetnika i odabrani, odnosno nagrađeni nacrti bi bili otkupljeni i dati na izradu za izlaganje u Filadelfiji. Na osnovu ovoga može se zaključiti da je kao kompromisno rešenje organizovan javni poziv za izradu eksponata za jugoslovenski paviljon u Filadelfiji, koji bi konkursnom procedurom garantovao reciprocitet u zastupljenosti umetnika iz jugoslovenskih umetničkih centara na ovoj izložbi. Dalji tok, kao ni ishodi ovog konkursa nam nisu poznati, zapravo verovatno su i obustavljeni, ali nam je recimo poznat ovaj nacrt beogradskog umetnika Vase Pomorišca za jedan od dekorativnih panoa, tako da su umetnici zaista, da je taj konkurs realizovan u smislu da su umetnici zaista poslali radove na ovaj konkurs. Istovremeno sa objavljivanjem ove vesti, međutim, u drugom beogradskom listu u Politici je objavljena informacija koja pruža sasvim drugačiji uvid u stanje stvari oko priprema izložbe, a odnosi se na to da su jugoslovenski izvoznici odbili da učestvuju na međunarodnoj izložbi u Filadelfiji. Oni su to obrazložili na sledeći način. Citiram: trošiti beskorisno novac na izložbe, umesto da se taj novac upotrebi na pripreme za organizovanje sajmišta u Beogradu, za čime se kuka već 2-3 godine, prava je besmislica. Zbog toga Udruženje izvoznika ne misli da učestvuje na izložbi u Filadelfiji. Kraj citata. Dakle, izvesno je da je veoma komplikovani tok priprema jugoslovenskog nastupa u Filadelfiji, koji su pratila brojna nezadovoljstva i neslaganja sa različitih strana, ministarski savet okončao na sednici početkom februara 26. godine, kada je doneta odluka da se obustavi rad na organizovanju učestvovanja jugoslovenske države na ovoj izložbi. Pitanje učešća na izložbi razmatrano je još jednom na sednici Ministarskog saveta 13.2.26. godine, kada je doneta i definitivna odluka o odustajanju, gde se kao razlog navodi, da citiram, na osnovu zvaničnih informacija ova izložba neće imati međunarodni karakter koji je bio predskazan, kao i da troškovi koje bi država imala učestvovanjem na ovoj izložbi ne bi bili u srazmeri sa korišću koju bi mogla imati naša zemlja. Kraj citata. I Lovorka, izvoli. Dobar dan. Ja ću sada nastaviti u stvari s ovim dijelom koji se tiče predstavljanja jugoslavenskih umjetnika kroz samoorganizirano djelovanje. Naime, iako Kraljevina SHS nije službeno učestvovala na izložbi u Filadelfiji, do sudjelovanja jugoslavenskih umjetnika je u konačnici došlo inicijativom Ivana Meštrovića, koji je dobio poziv uprave izložbe da predstavi svoje radove u sklopu izložbe slika, skulptura i grafike koju je organizirao Department of Fine Arts u okviru izložbe u Filadelfiji. A on se založio da budu uključeni i drugi jugoslavenski umjetnici kojima je on oslobodio dio prostora koji je bio njemu namijenjen. Meštrović je tih godina bio vrlo prepoznatljiv u Americi i prisutan, budući da je od studenoga 1924. sve do održavanja izložbe u Filadelfiji u lipnju 26. imao negdje 15-ak izložaba diljem Amerike koje su bile vrlo dobro posjećene. Na primjer, u New Yorku je njegovu izložbu posjetilo 50.000 ljudi, u Chicagu 60.000 ljudi, a što više godinu dana ranije u lipnju 25. je imao izložbu u Filadelfiji, međutim izlagao je samo crteže koji su nastali u Americi
Americi i fotografije skulptura. Inače, do te ideje da Meštrović predstavlja radove u Americi došlo nakon Prvog svjetskog rata i planirale su se organizirati njegove izložbe, međutim one su uslijed financijskih razloga, organizacijskih, privatnih, bile odgođene i rata naravno, bile odgođene i realizirane tek 20-ih. A zanimljivo je da je još 1919. o njemu u Vanity Fairu pisao Christian Branton, koji će u sklopu filadelfijske izložbe biti Special Deputy for Foreign Affairs i u stvari zadužen za odabir radova stranih umjetnika. Meštrović je, kako se navodilo u napisima i o tome je pisao dopisnik, tajnik The Yugoslav Circle Ivan Mladineo, udesio sve što je trebalo da sastavi grupu umjetnika koji bi sudjelovali i dostojno predstavili jugoslavensku umjetnost. To je dio citata. Naime, u organizaciji samoga predstavljanja jugoslavenskih umjetnika u Filadelfiji je sudjelovalo i bilo uključeno udruženje The Yugoslav Circle ili Jugoslavensko prosvjetno kolo, koje je bilo osnovano u New Yorku početkom 1926. sa zadaćom da upozna američku javnost sa kulturnim i umjetničkim pojavama u Jugoslaviji te da djeluje prosvjetno među iseljenicima. Osnivači su bili redom istaknuta lica koja su u to vrijeme živjela u Americi, od Mihajla Pupina, s kojim se Meštrović bio upoznao još tijekom sudjelovanja na mirovnoj konferenciji 1919. u Parizu, zatim violinist Zlatko Baloković, književnik i političar Edvin Kristijan, novinari i književnici Milan Marjanović koji sudjelovaju u organizaciji Meštrovićevih izložaba, zatim Adela Milčinović, Srdađan Tucić i drugi. The Yugoslav Circle je u stvari u relativno kratkom roku postigao bogatu djelatnost koja je bila ostvarena kroz 3 sekcije, glazbeno, književnu, dramsku i likovnu sekciju, a likovna je najveću vidljivost u stvari imala preko predstavljanja jugoslavenskih umjetnika u okviru izložbe u Filadelfiji. Inače, Meštrović i Pupin su također i financirali dopremanje radova jugoslavenskih umjetnika iz Kraljevine SHS, a budući da se sam Meštrović u svibnju 26. vratio u domovinu, organizacija je dalje bila usmjerena i do kraju je proveo The Yugoslav Circle. Sama izložba slikarstva, skulpture i grafike u Department of Fine Arts, u Palace of Fine Arts, u sklopu filadelfijske izložbe je bila organizirana s ciljem da se priredi reprezentativna izložba međunarodne umjetnosti iz suvremenoga i povijesnog rakursa. Organizirana je u rekordnom vremenu, u gotovo pola godine, s time da je tek krajem 25. su u stvari bile imenovan ravnatelj tog odjeljenja za lijepe umjetnosti, John Tusk, koji je bio nekadašnji ravnatelj Pennsylvania Academy of Fine Arts, koji je imao iskustvo u organizaciji međunarodnih izložaba. I onda je uslijedilo imenovanje odbora diljem Amerike koji su sudjelovali u odabiru radova. Rezultat je bila vrlo heterogena izložba na kojoj je u 48 prostorija su izložena djela umjetnika različitih nacija, SAD-a, Rusije, Njemačke, Kanade, Francuske, Jugoslavije, Belgije, Španjolske i Japana, ali i primjeri recimo gotičke, renesansne, perzijske umjetnosti. Jedan dio je bio posvećen radovima Augusta Rodena iz Gilles Mastbaum Foundation, a bili su predstavljeni zasebno i radovi na papiru, znači grafike, crteži i akvareli. Sama heterogenost izložbe se vidjela i na razini tog širokog dijapazona različitih tendencija koje su bile zastupljene, od akademizma, realizma, impresionizma, postimpresionizma do recimo kubizma ili realizama 20. i povratka redu, i upravo u okviru toga su se istaknuli kao moderni jugoslavenski umjetnici. Sama jugoslavenska umjetnost je bila predstavljena u 2 dvorane, u dvorani 29 i 39, s time da su u 29 bili izloženi Meštrovićevi radovi, a 39 svi ostali. Krizman je izlagao radove u okviru ove 3 označene dvorane na kojima je izložio svoje litografije i bakropise. Međutim, usporedba popisa autora koji su poslali radove za sudjelovanje na izložbi, a riječ je o 20 slikara, 2 kipara i 6 zovu ih najmlađih koji su dali grafike,
sa popisom objavljenim u službenom katalogu izložbe prikazuje da je u konačnici u jugoslavenskom odjeljenju izložena tek recimo polovica slika, 31 od poslane 64 slike i slika samo 12 slikara. Naime, nisu se mogle izložiti sve slike i crteži i grafike zbog ograničenja prostora, te je zanimljivo da je u stvari u konačnici finalnu selekciju radila direkcija same izložbe, a ostali su radovi, tako se navodi u izvorima, bili mogući i dostupni na uvid zainteresiranima u skladištu i u posebnim mapama. Među autorima koji su izlagali u jugoslavenskom odjeljenju i sekciji radova na papiru bili su istaknuti protagonisti zagrebačke, beogradske i ljubljanske scene, od s jedne strane profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je tada Meštrović obnašao dužnost rektora, a to su bili Joza Kljaković, Vladimir Becić, Tomislav Krizman i Frano Kršinić, do umjetnika koji su imali inozemno iskustvo i nakon Prvog svjetskog rata su u stvari se školovali u Pragu, poput braće Kralj, Marijana Trepšija, Vladimira Varlaja, ili su imali iskustvo boravka u Parizu, kao što je slučaj sa Veljkom Stanojevićem i Živoradom Nastasijevićem. Nakon same selekcije koju je radila direkcija, na izložbi nisu bili izloženi radovi Rikarda Jakopića, Matije Jame, Matije Sternana, Ferde Vesela, Ljube Babića, Petra Dobrovića i Jovana Bjelića, te grafike najmlađe generacije autora. Središnji dio izložbe je bio posvećen naravno radovima Ivana Meštrovića, koji je izložio i najveći broj radova, 37 radova, 21 skulptura i 16 crteža, te se predstavio radovima iz različitih faza, od herojskog ciklusa do religiozne tematike i crteža koji su nastali u Americi. On je u to vrijeme bio percipiran kao jedan od najznačajnijih suvremenih svjetskih kipara, a njegovi su radovi bili objavljivani u Vanity Fairu, kao što ste vidjeli već ranije, ali i ovdje povodom izložbe, povodom same izložbe filadelfijske su naknadno u studenome bile objavljene njegove izložene skulpture. S druge strane, jedini kipar koji je uz Meštrovića sudjelovao je bio Frano Kršinić, koji je poslao 5 radova i svih 5 su bili izloženi, a danas u stvari preko naljepnica koje su sačuvane na nekima od skulptura koje se nalaze u privatnom vlasništvu možemo i zaključiti o kojim je skulpturama riječ. Najveći broj slika je izložio Vladimir Becić, on je izložio čak 6 kompozicija, dok su drugi umjetnici uglavnom imali 1 do 3 slike. I on predstavio je radove koji ulaze u okvir njegovih estetike realizama 20-ih, od aktova, portreta do pejzaža. Sama izložba je bila prodajnog karaktera i mogli su se na upit saznati cijene, a otkupljene slike su u stvari se mogle preuzeti nakon što se zaključi sama filadelfijska izložba. Ono što predstavlja naravno problem kada se gleda službeni katalog je ta činjenica da većina radova ima općenite nazive, mrtva priroda, portret i pejzaž i tako dalje, pa je u stvari bilo teško utvrditi koji radovi su sa sigurnošću izlagani. Sasvim sigurno je riječ o djelima kao što su ova Živorada Nastasijevića, koji pokazuju njegove slikarske priklone ekspresionizmu, odnosno zaleđene gradske ambijente koje je radio u tom periodu. Međutim, zahvaljujući nekolicini radova koji su stvari imali preciznije definirane naslove, sa sigurnošću možemo utvrditi da su na izložbi bili izloženi portreti djevojaka u crvenome i u zelenome Veljka Stanojevića, te ekspresionist u kojima se on naravno priklanja također tada vrlo aktualnim realizmima, te radovi Franceta Kralja koji su ovdje prikazani, koji se danas nalaze u galeriji Božidar Jakac. Najveći broj grafika koji je izložen je bio od Tomislava Krizmana, koji nije izlagao u okviru ove jugoslavenske sekcije, već posebno u dijelu posvećenom radovima na papiru, gdje je on izložio 26 bakropisa i litografija i danas je moguće detektirati niz tih radova s kojima se predstavio, a koji su većinom prikazivali različite motive iz raznih dijelova kraljevine.
Ono što se naglašavalo vezano uz samu selekciju izložbe i što nalazimo u rezimeu izložbe koji je napisao tajnik Mladineo iz Yugoslav Circla, a koji je onda i objavljen u tisku, on je naglašavao da, citat, na ovoj izložbi nisu naravno zastupani niti svi vrijedni i poznati jugoslavenski umjetnici, nego samo jedan dio i to onaj mlađih koji uglavnom reprezentira ono što se sada u Jugoslaviji proizvodi u modernom duhu i pravcu. Kraj citata. Navodilo se nadalje da je, citat, cilj izložbe nije bio da prikaže razvitak umjetnosti i sve njene vrsti škole, nego da prikaže šta se danas u kojem narodu u modernom pravcu radi. Kraj citata. Te u stvari isticano kako je jugoslavensko odjeljenje bilo smatrano posvema modernim i zapaženo i hvaljeno i štoviše u citatu se navodi kao jedno od najboljih, a neki kažu i najbolje u cijeloj međunarodnoj umjetničkoj izložbi u Filadelfiji. Kraj citata. E sad, o recepciji u stvari sudjelovanja neke posredne činjenice govore. Na primjer, da je čak 4 umjetnika dobilo nagrade, zlatne medalje su dobili Meštrović za skulpturu i Marijan Trepše za slikarstvo. Jozo Kljaković je dobio srebrnu medalju za slikarstvo, a Ivan Radović brončanu. Također je zanimljiv podatak i da je od 4913 radova koji su bili izloženi na izložbi u Palace of Fine Arts i 73 rada od tih 4 i toliko radova koji su bili reproducirani u katalogu, čak 3 rada jugoslavenskih umjetnika su bila reproducirana. Katalog je inače bio otisnut nakon što se izložba otvorila. I zanimljivo je recimo upravo usporedbom preko kataloga, prošle godine je na jednoj od aukcija prodano djelo Vladimira Varlaja koje je bilo izloženo na filadelfijskoj izložbi. E sad, sama izložba je također bila, iako znači je smatrana bila debaklom i iako je sekvisentencional izložba u stvari International Exposition bila smatrana u stvari loše provedenom i minimalno posjećenom, ona je bila ipak praćena u tisku i jugoslavenskim umjetnicima je osigurala stanovitu vidljivost i prisutnost. Kao što možete vidjeti, recimo opet u Vanity Fairu je bio objavljen ovaj portret žene od Vladimira Becića. Također ona je imala i daljnje neke reperkusije. Naime, jugoslavenski umjetnici su dobili poziv da izlože radove u New Yorku i na Yugoslav Exhibition koja je održana u Art Centru u prosincu 26. i siječnju 27. godine su izlagali isti umjetnici koji su bili i na filadelfijskoj izložbi. Za naslovnicu kataloga je korištena Becićev portret žene, a sam predgovor je pisao Christian Brinton, znači onaj isti Special Deputy for Foreign Art. Također, ono što je zanimljivo ovdje je uz radove umjetnika koji su bili zastupljeni na izložbi u Filadelfiji su bili dodani i rukotvorine Konstantina Kostića. Izložba je navodno kasnije gostovala ova The Yugoslav Exposition u Worcesteru i Buffalu, međutim za sada još nemamo podataka o tome i to je neki daljnji slijed istraživanja. Ono što međutim se može zaključiti vezano uz predstavljanje jugoslavenskih umjetnika na izložbi u Filadelfiji koju je organizirao Department of Fine Arts, da je to bilo prvo grupno izlaganje jugoslavenskih umjetnika na jednoj tako velikoj međunarodnoj izložbi u Americi, s obzirom da su do tada bili pojedini autori prisutni na američkom tlu, recimo Meštrović, zatim također u New Yorku su izlagali i Jozo Bužan i Vilko Glecan, te iste 26. u New Yorku na International Theatre Exposition su bili predstavljeni kazališne skice i radovi Ljube Babića i Sergija Glumca. Međutim, ovo je bilo prvo takvo grupno izlaganje. Riječ je nadalje također i o prvoj izložbi takvoga tipa koja je prošla vanjsku selekciju, s obzirom da su uglavnom, kada bi se odabirali radovi u okviru međunarodnih izložaba, selekcija se radila na razini države. I ono što u stvari možemo zaključiti je da unatoč tome što je zbog nepostojanja
konzistentne kulturne politike po pitanju organizacije međunarodnih izložaba. Zatim je bio, uvijek su se organizirale ili u zadnji čas, tijekovi su često bili stihijski. Zatim problem je bio naravno i u činjenici da su redovito imali različite otežane okolnosti organizacije i također sukobljavanje umjetnika koji smo već višestruko apostrofirali i umjetničkih centara. I onda je ova izložba zanimljiva kao primjer kada u stvari se dogodi da ne dođe do realizacije državnim putem, kako su se sami umjetnici preko vlastitih kanala u stvari samo organizirali i u konačnici predstavili na novome tlu, a sasvim sigurno je to imalo i reperkusije osim tih daljnjih izložaba i u prodaji radova. I recimo ova Becićeva slika, za nju ne znam, koja je bila na naslovnici, za nju ne znamo, vjerovatno je prodana negdje. Ako neko možda zna da je negdje, samo recite. Pretpostavljamo da je negdje u inozemstvu, a sasvim sigurno još dio radova. Tako da će dalje, kako ćemo istraživati, vjerujemo da će se pojaviti i novi podaci i u stvari bit će zanimljivo rekonstruirati šta je sve u potpunosti bilo izloženo na toj izložbi. I zaboravila sam reći da je naravno predgovor te izložbe pisao ključna osoba za odabir na samoj izložbi filadelfijskoj, koji je onda i ovdje bio involviran sa njima. Evo, hvala vam lijepa na pažnju.